Right, ni'n ar-line finally. Hey. So mae rwy'n hynna cymryd oesoedd ar fydd y game yn blymyn update am ages. Ond nawr, rwy'n fi jyst angen trio ffeindio allan fydd update requires restart. Oh, for God's sake. O, mae jyst yn cymryd cwpl o eiliadau. Bydd fel y 100 gig download. Right. Mae'n just restart a PS4. Just a game, bydd just cwpl o eiliadau. Cool. Oh, update please. Nice. A rwy'n fi angen trio figure out am beth o'n y byd over Activision password fi hefyd. Rwy'n cymryd dim bach o amser. Fel gyda fi, Ubisoft account, fi wedi creu un ar PS3 achos fi wedi bod yn chwarae gyd o'r Assassin's Creed, dy fi loads o Ubisoft points, a fi just ddim yn dyddio nhw. fi yn teimlo falle bydd rhaid i wneud orientation cyn gallu chwarae gyda ni. Yeah. Oh yeah, probably trio hwnna nawr. Oh, mae gen i ni o'r feed. Roedd wedi dilyn ni pryd o'n i'n hwn ar-line, so diolch am ei dilyn. Simon. Right. Can you talk? Fydda i wedi gweud I can atch. listen. Cwm's plan is working. The armistice A ie, bydd rhaid ti gwylio'r bit ma, mae jyst fel season 3 peth yw e. Tell me something I don't know. I got a fighting. A ghost, hwnna? Inbound hot to your position. Ydy fel holl y cymeriadau? O'r fel... They better be good. They are. Ie, so maen nhw wedi fel reboot yw e, so da ti Captain Price a stuff yn y game, ond nawr yn nesa, maen nhw'n dod nôl fel soap a stuff. Echo 3-1, reporting for duty. Alex, thought you were dead. Still standing. You ready for a hwnna'n gunfight? gutting here. Let's get evil. Sut ydy'r level y sŵn o'r game? Ydy e'n okay, neu ydy angen troi lawr? Let's go, what is this? Right, so Warzone, play training, So, bydd rhaid ti'n anffodus neud y training, ond yn helpu ti allan anyway. Right. Right, hyn yn mynd i bod yn weird chwarae efo controller. Rwy ddim really, yr unig FPS ni yn really chwarae efo controller yw Halo. Welcome to Warzone training. In Warzone, every operator is equipped with an armored vest. Grab an armor plate Ydyn from the ni table. gallu troi sŵn y Plug game the armor lawr. into your vest. Yep. Let me just agor fy mixer. Lawr I 6. Right, sit. Equip that armor, soldier. Ydy hwnna gwell? Right, bleeding in there. Oh. Hold triangle. Good work. Nice. Proceed to the next area. Hit all the targets. Proper job, well done. Take a cover position behind a company barrack. Oh. Proper job, well done. Proper job, well done. Mount your weapon on a piece of cover. Oh. Now hit the targets while mounted. This target has armor. Listen for the sound of the armor breaking. Nicely done. That means the armor's gone. Mounting stabilizes your weapon. It's good for mid to long distance engagements.
Well done, mate. One of the best tools you have available is the TAC map. Mae Kieran dweud ar i chi lot wedi gweld y reveal Assassin's Creed Valhalla. Yeah, mae hwnna'n edrych really good. On the TAC map, you'll find optional missions known as Oh, contracts. Renefi closed Complete Discord. contracts to earn rewards for your team. I'n fynd around and restart Discord. Well done, mate. Damn it, Discord. Sa'n siŵr pam mae Discord yn neud hyn roi weithio. Mae'n just like literally just roi weithio. Mae soon Discord just diflannu. A dim reswm. So annoying. Hello? Right. Ei, rwy'n gallu clywed ti eto. Yay. Reswm rwy'n Okay, so- Discord yn colli soon. O'n i'n meddwl fan'na, nes i gweud am yr Assassin's Creed, a wedyn dys ti mewn a mynd, o, fel Assassin's Creed. O'n i fel... O'n i fel... Spot on. Yn trio helpu ti, yeah, so, y game, pam ti'n seithio trwy a ti'n gweld y shields glas yn Supply mynd, box marked. pretty Secure the pack. close to being downed. Proceed to the next area. Nice. This contract Yeah, so mae'n cymryd bach mwy na single player i a through. Well done, mate. Contract. Contract? Find and open the supply boxes. So, Oh. Next objective located. y game, ti'n cael Take any loot you want. 3 math o Otherwise, I've got to contract, so clean this mess maen nhw up newid myself. newid un, so dati Yeah. Scavenger, Beacon, a mae oedd e'n bounty, a nawr mae fe'n most wanted. Yeah. A so, os chi'n moyn arian yn y game a stuff, bydda'n yn ei contracts, ond just acro off bach o hwyl, ond i ddim yn rhy ffast. No. Ah, god. Nice. Nice. Your loot finding skills are Oh my remarkable. god. Barry! Proceed to the next area. O, mae fe'n gêm eich da, chwarae, pan gêm ddim hefyd. A maen nhw di amseru fe'n berffaith gyda'r lockdown i cael pobl warau. Yeah. Inside buildings. Search for some cash. See what you can find. Locate more Ie, ni cash. gweud hefyd Assassin's Creed, fi'n really biased, fi'n caru Black Flag, just achos boi o Gymru yw'r main character. Buy stations are marked on the Boi o top. Abertawe. Nicely done. Yeah, we really eisiau chwarae Black Flag. Wel, so ti PlayStation, mae dim remastered, ond fel Buy PS4 stations allow you to version. bring teammates back from Class, the dead. mae fe'n Purchase really dda. drinks and more. Yeah. Gwbl wahanol, Marker. fi'n caru fe. Nice. Yeah, rwy'n cael ei ar Uplay. Nice. Fe'n Oh, cael sorry. Rhif. Now couple call o in mis a yn ôl. loadout drop and stand clear of the smoke. Oh, blwyddyn diwethaf yn meddwl rwy'n rwy'n really angen chwarae. Loadout. Yeah, so os chi'n chwarae'n multiplayer, chi'n creu loadout, neu loadout drops, so chi'n cael perks chi gyd yn y game. Ah, In Warzone Battle So, Royale. Modd fi Okay. creu nhw'n un nawr, Josh. os ti'n mynd i weapons, ti ar main menu, edit loadout. yeah. Pryd nes i just ganio gyda ti yn y gêm Okay, yna, Kruger, just hit chwarae the fel deck. ti gan diwedd. Allai wedi cael ei You load can revive them if you can. So os fi'n prynu ti mewn fel yn y last bit, Yeah. a just dim yn ewch am y loadout a cael un o loadout chi, ond Spot on. high risk, high You can reward. ping anything in the world for your It's team. now. Ping an armor plate for your Wel, team. os mae pobl, mae rhai pobl falle'n snipe at y loadout, ond neu beth byddai'n dweud, os chi'n creu loadout, cael ghost ono, so mae UAV methu darganfod. Pick a spot and mark its location. Ie, di ghost yn un o'r perks. Moving. Understood. So i fi, dwi'n defnyddio drwy'r diddordeb. Fi'n dau class ar gyfer Warzone, so fi'n defnyddio M4, 60 round mags, Understood. 12.4 inch Predator barrel, There's another way which to help tack, your team. 60, You could provide 4 something in grip, your so inventory for your team. Yeah. Nice.
Mae'n sunny Ouch. da. O, beth yw'n gwneud? This is called teamwork. Be careful with teamwork. You might win. Well done, mate. Sprint to extraction. Next job. Okay, go on, cael y seithi. Nicely done. Oh, the Photoshop master, hello. Hello! Fi gutted oedd pawb methu gweld 10th place fi a Jacob yn y game diwetha. Absolutely gutted. Yeah, roedd hwn yn sunny really da. Fi yn mynd i fod yn ofalus gyda eith fi heddi hefyd, achos oedd o'n wain y Jacob newydd gweld yn y game diwetha, pan ni'n cael y seithi, o'n i'n mynd bach yn excited. Iawn, ti'n ei wneud e? Ie, Reit, da rwy'n ni'n mynd o ni. Fi a Jacob. Y triongl. Oh, rwy'n friends. Joinable. Da ni. Nice. Ni? Trios. Ie, dyna ni. Ad fi mewn? Yeah. Nice. Absolutely carry Call of Duty di roi flag Cymru mewn, so absolute nice. Unig broblem yw, os chi'n chwarae ar-lein, mae pobl yn tueddu galw chi'n enwau drwg o Gymru. Na. So fi'n chwarae gyda rhywun ddoe. Oedd fi'n clywed ar ôl i fi lladd ar COD. Nes i clywed yn dweud rhywbeth. Fel, I'm back yna yn bendant yn Gymraeg. O when oedd enw fe'n Welsh lad. Oedd yr acen emol gryf. Fi wedi gwneud hwnna fel eitha neis, os chi'n gweld tags pobl yn gweud Cymru, mae'na high chance maen nhw'n siarad Gymraeg, so yn y game ti fel eitha cool. Dyma ni! Mae Photoshop master wedi gofyn, ydy ni gallu chwarae TF2? Sa'n meddwl mae'n syniad da i chwarae TF2 ar y foment. Beth yw gen na? Counter-Strike ar y foment. However, a source code leak hwnna. So mae probably loads of hackers arno fe ar y moment. Rwy'n heb di cadw lan efo'r newyddion o fe, so... Sa'n siŵr. Beth yw TF2? Team Fortress 2. Arfer chwarae Counter-Strike. Oedd yn edrych yn da. Ydy dim ond am cyfrifiadau ddo? Yeah. What? Yeah. Ond mae gen i'r original Counter-Strike ar Xbox original. Ond mae'n... mae'n hilarious. Get yourself to proper mae wedi warm-up. dweud We'll this be thing. deployed soon. Rwy'n wedi So- chwarae tipyn bach o Team Online. Oh god, fly parachute. Yikes. So hwn yw'r warm-up am 10 seconds. O, bach o sandbox. Fi gyr Oh my god, lag. Fi wedi teimlo bach o pwysau fan hyn, os bod fi'n cael y spectator gyda ti ymlaen, achos byddai dod ar y stream. Pawb yn gallu... Gyda criticism. Iawn, mae'r wyren yn mynd trwy ddod rhywle really oce, so... It's not punch. Playtime's over, mate. You're going to the war. O ie, R3. Ble mae'r cilch ma mi? Fi ni trio glanio ni yn y cilch, so ni ddim yn gofod panic o. Ewn ni fynd... y tai fan hyn, y Jacob i un o'r gemau. So fi roi arc o oren lawr. Oh, Royale. right. Gas is closing on your position. Just y peth pwysig yn amlwg, jo ti trio ffindio gun as quick as possible. Ti'n beth ti glanio ar y stadion? Do. Fi rai, fel arfer, ti angen glanio Neidio na? rope i gael gun. Yeah, go for it. When just ffindio ti yn bwys yr oren, fingers crossed, os dim enemies yn dod. Fi'n mynd yn y tîm A. Ie, mae rhywun just on break boost ni. Break boost i George.
Fi di marw. Oh god. A high risk, high reward. CAO. So, fi di trial double tapo L1 i wneud nhw'n goch, so chi'n gallu gweld nhw, so na beth yw'r marker sgwar coch. Your teammate has Fi'n y entered the gulag. gulag. Surviving Dwi'n earns you dod redeployment. Fon. O, dyma ti o'n i mewn gynach, dro. Your I teammate think is I know. redeploying. Stand by. Byddai'n yn y gulag. Dyr ôl i chi nawr. Oh! O ia. O na, ble ti? Right. Ble ti? O, ti'n ar awyr. O, fi'n trio meddwl pan mae ti'n symud y gwmpas fan eto. Fi'n glanio eto. Ah, hwnna ti, nice. Am fi... Ti'n edrych am O, gynnar. nice. Mae gen i gynnar da. Wow, bwyd yna. Ie, fi'n dod mewn i ti. Mewn i God. ti. Oedd hwnna ddim yn ti, yw fe? Na, fi'n siŵr bod y na edrych mas o... O, fi'n gallu mynd ar... Oh no! Dyna dod o. Oh, absolutely munched. Ti'n o'n y gyd? Ah, I think a big LMG. Damn it. Ydyn nhw'n mewn o'r daylight? Dwi'n ar y roof. That's what. Nhw'n yn yr adeilad. No, nah, right on the gulag. A have fun in the gulag. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Fight to... Oh god. Ti angen just beat the landfall? Yeah, so 1-on-1. Right, and you return to the front line. If you lose, you're done here. You're up, soldier. Ti'n mynd mwynhau'r Now go gulag. sort Oh this my fucking god. O, rhywun yn yr adeilad neu ar tom, rhaid. O, ie. Nes gael dau pobl. What is this? God, we're already dechrau reload. Whoops. Oh, ni mwy na... Nothing there. We're bringing What? you home. Oh, Your team can still buy you back if they have the cash. Stay up. All good. Jyst yn mynd lap i cadw na. Okay. Gas is closing in. So di marw? Away. It's fi mynd i contracts i cael pobl nôl. nice. Bear with me. Ddim yn i dod am fi. Dal yn y tŷ. Your teammate is redeploying. Right, Stand by. fi e bwysau oren, Headed this Jacob. way. Iawn. Yn ffindio. Allai gan, ie. Hwnna'n cool mechanic. Fel Oes na pobl reit fan. In the safe zone. Get ready for a fight. Ffindio gun i ti nawr, Jacob. SMG here. Supply box ready for pickup. A fi mynd i wneud y contracts O, na fi gyda gan pink. O, lyflu. ein glas. Touch. Os fi'n cael digon o arian, pobl nhw mewn. Fi wedi mynd i'r contract gyda'r Objectives updated. Move to the next Come on. location. neis, os ti moyn neis am Assault rifle here. Wyt ti'n gallu newid y field of view ar hyn neu na? Os ti'r PC fi meddwl ti'n gallu. Fi'n ansicr o rhan y PlayStation. Next objective located. Ww, na ni. O na.
So, ti dim ond yn gallu pigo lan 5 armor plate fel arfer, a mae hwnna'r un newid, gallu pigo lan 8 nawr. Oh, remember if a texture and glitch TV, or if it's like really like spiky. Draw fan hyn y bwys yr oren nawr, Jacob. Wow, ti'n gallu... Mae'n y drone yn fan. Ti'n gallu gael drones i heddiw yn gymryd. Ti gallu pigo fel lan i wneud recon. Ti'n bydd ffordd yn hywir. O ie, yn carry completely, mae'n gwir. Come on. Oh, Heddiw. No, sign mine most wanted. Hang on, ti'n gwybod beth ti? Draw fan hyn, bwys yr oren. Right, thanks. Right, prynu o wain ôl. Ti'n character ti'n fel cael coffin fit neu rhywbeth? So, fi'n mynd i prynu ti'n ôl. Ydy hwnna character ti? O ie, mae'n rhywun o'r Martin, os ti'n golygu gallu prynu o. And I ffindio guns a stuff nawr. Right, beth yn hyn. Sniper rifle here. Nice. Mae yna wooden. Bobl sydd o canap efo. So, wel, cyfri ni hefyd, so cant y gyn. 2 squads. Not pretty. It's got well edge hard guns. Is there a button to look at the gun? Moving! Whoops. Rhaid cael look ar. Oh, pardon me. Reit, eto, ni'n eitha canolog. Actually, ni'n eitha oce. Devon in, sorry, Wain. Yeah. Oh, Barry ti roi mlaen, so ti'n 3. Jacob, ti. Just need loop o gwmpas diolch with yn fawr. Fields Barry ti roi mlaen. Bit of body armor here. O, beth fe yna? Just ti'n agor drws yna. No doubt. Right, fi yn mynd i nôl ein o gun fi. Visual on care package. How many fel countdown noise? Gas is closing. Get Y gas yn dechrau cau, ond ni yn y kill. Nice. Hwn bach yn risky, ond... You know, Leroy Jenkins. Just really want to scout on to the Fi'n dod ôl, Yes, dyfu well, guns doing fi. Iwe! Oh, Lee? Ti gyda loadout neu yn deil am a falle cael look? Grid marked. Let's move out. Yn chwarae wedi gofyn pwy sydd gyda'r peswch. Wel, Morgan wedi gofyn. I ddim yn Tipyn bach o drive-thru. Os mae rwy'n moyn Sniper rifle here. semi-auto. Nice. Mae'n llaw ti o yn dod. Edrych fe'n y deila, dyfod un, Grid marked. Let's fi'n move mynd i out. cymryd You need to be Reit, revived Allwn. by an ally. Methu rhoi body armor arno. Mae'n dweud, Os ti gyda... mae'n dweud you need to be revived by an ally. What? Yn odd. Yeah. I mean, so when hold a triangle, mae'n just dweud you need to be. Gas is closing in. I've got you! Oh. O, pa oedd that's What? not the beth. Ti'n... Ah, I'm down! What happened? How have it... Seithi? My health feed just when you've been like right lower. What the hell? Sy'n digwydd fan hyn? Ti'n yn siw, Enemy mae'n UAV gofyn overhead. ni. To just like when you revive a V or whatever health fee when you've been right lower. What the hell? Yn odd. O, ti'n iawn na. Gwasgu lawr triongl. Yeah, rwy'n rhoi a body armor on, no, my health fee o fel chwarter. Yn odd. Well, Josh, Mae'n beth newid. ti'n am grisio? Ar y to. I'll check round Ar here. y to. To uwch ben o neu fe. Dar rhyw do. Waw, faint mor hir y grisio?
O'na lift ar y llawr gwylod. Ie, nes i anghofio. Ti O, cymryd lift. allan o gwynt. A beth ti 20 llawr i fynd lan. O, ti'n joc am, ie, 11. 20. O, 35? Ad? A, ti... Ti dal yn gwthio di'n lan, tynnu di'n lan. I ar y llawr gwylod y wain. Mae'n mynd lan y lift. O, good idea. Ei fel at Jacob. Right, os chi'n gweld hefyd fel hint neu reflection, mae yna rhywun yn siarad snipo. Ie. Bod yn hyn o. So mae'n rhywun yn ffind o unrhyw meds bydd hwnna'n gwych. Mae health... Mae fod regenerate. Like, dyw e ddim fod Ie. fel na. O. Rwy'n glitched rwy'n meddwl. Gwych. Yn cyntaf ac o fel ddoi oedd y audio... O, right, mae pobl ar y to draw fyna. Contact. O, I missed. Right. Hefyd, y un peth... Oh, Jesus! Oh, what? Dyw hwnna ddim gweithio, ti'n fod cael... What? Jacob, aros. Just dead. Gone. Okay, get ready to move. Fod cael down, ti ddim fod marw'n syth. Rwy'n syth i'r hen. Ydy hwnna? Jacob, neu ffafr i fi. Ie. Rwy arian TV i fi sy'n gallu mynd i'r buy station, so gwisga the down button a wedyn drop all cash. Ie. Chwy. Oh, wait. Oh, na. Beth yw drop stack, drop all? Drop all, dyn ni. Ti? Fi ddim moyn y shield. Cymryd i'r shield. Mae'r buy station. Dwi'n fynd fyna. Got a vendor here if you Bryn need yn syth supplies. i'r ochr arall. Sy'n na, fi am Rwy'n fi'n seithi fel y Got a to vendor here if just you yn need ffrant supplies. fi. Pryd rwy'n fi'n Fi'n gweld nhw. Gweld nhw. Oh, ie, fi'n gallu bod at... Does gen i ddim gun i Cymraeg anyway, so... Dwi'n methu fi'n neud unrhyw. A dyle hwn gweithio tro ma. Gweithio dim glitch. Okay, silent engine. Gas Good. is moving in. New safe zone located. Dwi'n Dol dod i eto. symud o'r to yna. Felly yn dod draw. Peth yw, os dwi'n redig Fi'n lawr... glanio ar y bwys nhw. Mae'na gun fan hyn. Assault Wedyn rifle. ni. A mae'na LMG neis hefyd i ti. LMG here. Oh no! I missed the roof! No! Oh no! Ah! So mae fe'n just mynd i gollwng fi. Oh my god. Ti just Ie, wedi... nes i dod lawr i cael ti rhag o. Oh. So I don't think we've dweud o fi'n dod lawr i edrych o. Mae Jacob yn dechrau seithi fel eto. Nice. Chi'ch dal lan ar y to. Yeah, just wedi mynd nôl lan. Le mae'r guns fi wedi mynd. Mae'na LMG fyna. Neu LMG here. mae guns ti ble ti marw ti fewn. Assault rifle here. Oedd mel nes i dwy'n armor ti ddo. Gas is moving. Defnydd oen. Gyda un spar o fi. Oedd mel o'n i'n mynd i symud. O, diolch. Beth o ti'n gallu rhoi ymlaen tro ma? Yep. Kind of weird, roedd e ddim yn like, dangos animation hwnna tro diwethaf either. Mae'n i dim Tina. arall o arall. 14 person arall. Ni'n top 10, boys. Come on. Sorry. Dau waith, it's fine. Pobl o fyna. Over there. Let's go. O, maen nhw'n cael battle ar y to, so we'll leave them to it. Le oedd y sniper hynna roedd fi'n cael wedi mynd? Draw fan'na. Yw peth coch na, fel mast coch. Ond maen nhw wedi mynd na. O na, ni dal fan'na, ie, felly bod e.
Mae'n ti'n meddwl pointless though, nag yna. Cymryd oes fel lenwi gwrna. O, ma' 'na Ma' bol draw fyna. Contact. Dwi'n fan Contact. Angen ni symud yn un. Oce, am nawr. Bydd y cilch na'n dod mewn, byddai'n rhoi rhywle i ni fynd, a bydd rhaid ni fynd na. Ond achos ni ar y to, ni'n gallu parachute o lawr i position eto. So, na, Ddim cael long range gun at all. No worries. Mae gen I LMG now. Life's good, just spray and pray and spray. A fi allgo rhywun yn rhedeg o dros yna. It's gweld ni, ble ti Josh? os ti'n gweld rhywun, just aim in the general direction and double tap un. Double tap in lawr. Double tap L1 i neud hwnna. Hostiles in the area. Dyna ni, good lad. Os chi'n neud hwnna, mae just yn meddwl, kind of o'n pinpoint, ond just bod ni'n gwybod ble mae pobl. Disregard last. Mae'n draw fyna. So, ni'n gofyn ofalus o nhw. Oh! That was... Oh, no! Fi'n meddwl rwy'n drwy'n i fi. Rwy'n fi'n agor o map, rwy'n fi'n trio zoom mewn ar y map gan grasgu R2. Rwy'n fi'n just seithi. Rwy'n fi'n seifio out y pobl draw hwnna. Oh no. Y pobl ar y ysbyty, Hostiles in fyd, the area. ond maen nhw'n tu ôl ni. So, reit, ble mae'r cilch ma'n mynd i fynd? Gas is closing in. Relocating Oh. the safe zone. Tu allan. Mae helicopter, mae'n y field draw hwnna. A ffordd ti eisiau symud? Ti at y stadium neu? Hoffwn i landio'r adeilad arall os yn bosib. Beth am un yna? Os ni'n Gyda gallu... dau dominant. Oh my na! god. A bydd iawn, aros lawr. Bo'n deg o fi'n sefyll lan ar ochr fel Thompson. Fi ddim mynd tan like the last possible second, ond na i cael look ar y map nawr ble i fynd. Mae hwn yn anodd. Sia mynd i deilad lawr fan hyn. I'll check round here. Chi. Ti'n gallu glanio ar y to, Yeah. ond if not, just mynd ar y bottom floor o deilad a just pray does neb tu fewn. Ond beth o'n mynd o e? Un oren. Wedi screen fi, mae fe'n invert tipyn bach, fel fi'n colli tipyn bach o gweud o'r top y map. Ah, Fe hyd to roi fi opsiwn dweud, fel arfer mae'n neud e gyda cyfod. Enemy UAV overhead. o reit. Ti'n barod i fynd am skydive? Yep. Fel gynnu ni tipyn out. Na i fynd yn gyntaf i cael scout ond dilynwch fi. Fi'n meddwl mae person yna, poen i bod e jyst mynd i cael nhw, pobl yna lawr yna i dde. Reit, ni methu glanio ar y to, so bydd anen Grid i mark. glanio. Move out. Yn eitha nes jyst gweld y cynnal yn. Y Gwenwyn. Ni'n oce. Yn nawr. Nice. I good floor, dim ond 2 drws i ddod lan. Mae nhw'n parachuto. Chi di mynd? Jacob, i'r oren. O ie, chi drive yna? O na. Oh, Jacob! Oh na. Beth oedd digwydd? O na. Nes i literally cael ei seithi as soon as nes i neud o'r ban. Arian. Nid ni'n nôl ti fewn o wain. Alla i jyst mynd i'r Location gwlag. mark. Fi'n mynd i roi lan ar ôl mynd i'r gwlag. O ie, ti'n gallu, good idea. Fi'n rhy bell i ffwrdd o'ch chi yn Gwenwyn. Rwy'n Os yw'n rwy'n aml rwy'n diflas, ni'n Location mark. Mae rwy'n y... Sni. Gas is inbound. Marking new safe zone. Oh, no way. Oh. UAV Mae overhead. pobl mewn. Fan hyn. Very fel Mae'n mynd i gael plan am Caliber here. Disregard last. O, doi nhw. Bugger.
Mae un yn nhw lawr, fi'n rhoi shields nôl. Reit rown y cornel. Oh no! Wel, o'n Alice. By this time, mae fi'n mynd i revive off ffrindiau. I lladd un yn nhw. Dim ond da. Mae cheeky bug yn siarad flanco fi. Mae'n oes sain ddew, yna unig bwyd. O na, ti'n mynd deilad. I dilyn e lan yn araf. There are Da two fi, more ie. enemies still out there. Kill them all. O, mae'r gas na'n dod mewn. Come on, ffindio ffenest. Ffindio ffenest. O na. Mae fe wedi mynd lan, dwi'n meddwl. Oh, nice! Joshi boy. Bambi. Oh, Nick, need a tour. Yep. Nice. Allwn, ble mae buy station. Got a vendor here if you need supplies. Right. Fi'n mi gallu prynu chi mewn. I don't know how it's gonna go. Mae yna 2 person mewn. A roed nhw mewn. Oh, you're joking. Oh, nice station. Ah, Nice. Dead. Top 10. We'll be back to finish the job. did. Hey, top 10. Take Nice. that. Eisiau mwy action yn rhywun nes. Edrych ar gwahaniaeth o'r schools. Moving up. Ie, wedi bach o fel y bachgen ar ystod stuff ar chwaer rygbi fi. Just yn y bach allan cymryd fan. I cael lot o luck. Cael lot o luck, Heddiw, fel so hwnna'n byth yn digwydd, fi'n gallu cael flank fel na. Wel, pawb mas, ie. Cario ni. No chat na, cos fel peth yw, mae pan ti'n teimlo stuff, mae fel team effort, like ar y dachrau, nes i marw'n syth. A chi di cadw'n fyw I fi gallu dod nôl. Mae angen mwy o, mae gen I tym bach o ADHD, mae angen mwy o action arno fi. Right, os ti moyn action, A wen mynd dros y banner, fi wedi cael ei seithi. os ti moyn mwy o action, na I glanio ti rhywle. A na dim syth o dechrau, fi moyn cadw aros rhywle, mynd rhywle, sorry, glanio rhywle, cael cwpl o gynnau, a wen neud tym bach o recon fel, so mynd o gwmpas. Mynd I siarad gyda cwpl o bobl. Yn y game nesa te, if you want action, na I pin o'n I rhywle ble mae lot o pobl I fynd. Cael o ffrind fi hefyd, maen nhw'n chwarae, y boys fi'n arfer chwarae gyda, maen nhw'n through y parli, cyrraedd y final circle, 3 yn erbyn 2 yn athrow cochi. O dia. Da beth fi'n meddwl, dyna dy fi fel fath o bait na'n mynd yn ei recon. A trio aros yn byw. Pryd mae'n rhaid I syniad wen o ble mae'n dod o. Wel, be newn i'r game ma te,
os chi boi, na I dangos chi'r contracts bach fwy, so get a bit more into it. Deall beth nhw. Beth yw'r peth yna gallwch chi... Mae fe'n cynnig I chi bigo lan weithiau. Mae fe'n dweud fel... beth yw'r graag o... Erect a... Dim fortress, ond little... Most wanted, yeah. Os ti'n pigo hwnna lan, mae pawb ar y map yn gallu gweld blwydd ti. Na, fy meddwl oedd fel fath o cover. Mae most wanted yw pryd mae pawb yn gallu gweld ti. Os ti'n goroesi, survival, goroesi, cael fel $5,000 a os bod tîm ti allan o'r gêm, maen nhw'n cael dynol mewn am ddim. Fi'n cael look rate, fi'n gwybod ble ni'n mynd gêm nesaf, fi wedi pinno fe'n barod. Loads of action ble fi wedi mynd â ni. Beth yw'n credu mae'n camp 50 mewn? Na'n well yn y... Beth Fortnite camp? Yeah. Os ti'n neud quads... PUBG yw camp. Alright, fi'n de, all gan bod. Ti dyn oed am hwnna am yn lot. Nelwch am y gwyrdd TV station. So, os chi wedi chwarae COD 4, hwn yw'r remastered TV station hefyd, so yn union rhywun layout. I need to drift by the 99. Goal o cant. Nes I mynd ar gêm death o'na. Effort. O na, chi di mynd? Na. Na. So fi'n gofyn am, cos os wyt ti'n glanio ar stadiwm, os modd actually mynd lawr o'na o the ring top. Ti yn gallu glanio ar y stadiwm, ond does dim byd lan na. Ydy hyn yn fath o definition glanio? Posib, mae the tipyn yn mynd. Oh no! Oh my god, that was close. Na, sut fi'n mynd mewn i fi? Oh my god, the tipyn o lag for hyn. On shields man, boy. Fi'n gallu aio gwyd. Actually, neb arall ti glanio. 50 trophy system. Os ti'n pigo hwnna lan a rhoi y lawr, a mae rhywun yn chyco fel grenade neu rhywbeth, mae fe'n sneaky fe. Wedi pigo lan deployable shield. Oh, good. Yeah, mae hwnna'n un da. So, os ti'n rhoi hwnna lawr o flan ti, mae jyst fel bach o barrier. Nice. Land stuff. Mae another deployable shield system fan hyn. Corpse maker. Edrych am ninja. Yeah, sorry, dyna beth o fi'n golygu, deployable shield system fel fath o cover. Oh my god, mae gen I die sniper. Oh no. I'm a gun in my driving in with a black ASP. From there. Gyda... Tymana? Fi gyda LMG. Beth. Okay. Ysgywain shields yn dechrau pin o'n nhw. Bit of body armor here. Oh, my helicopter ar y to hyn. So, os ti'n mynd mewn i'r adeilad, ni dod lawr o'r to? Bydd rhaid chi falle dod off y side o fe, ond bydd rhaid chi tynnu parachute chi wedyn. Mynd I cwbl mewn. Edrych ni. Rhaid, fi'n mynd I dechrau contract bach. Os chi, na I mynd I ffindio'r bach mwy arian I ni. Efo pobl yn gallu gweld ti yna. Oh, beth yma? Iddo gweld. Really crash over helicopter. Ti'n gallu... Ie, Jacob ti fe. Crash over place tried. Contract updated. I'm not going to safety RPG yet, are ni? Oh, na, mae rhywbeth. Na, nes I cael ti, na! Good. Cael Mae'n sbwriel, sut ydyn gallu... Nes I safety fe, siwt yn gweithio.
Fi di card e. Mae'r dau mwy. Fy'n A mae card fi. Most wanted target neutralized. Well done. No armor. Your teammates in the gulag. If they survive, Chill they to can mae card fi. gas is Get a moving. gulag. Hey, high risk, high reward. Wait. I marw nawr. Dwi'n deall pam Your nes i'n teammates in the lladd o, gulag. so fi'n If they syth fe survive, they gyda can gwn. redeploy. Fi jyst yn cael lot o Ie, mae'n eitha frustredig pan chi'n chwarae fe weithiau, fel chi'n rhoi lot mewn i nhw, ond... person ar yna, trying to gun. Teammate has been cleared for A fi'n redeployment. dod o mewn, so na i dod i ail ymuno gyda ti o wain. Over there. Sut Let's ti'n go. dod o'n mewn? Fi gan ystod yn gwneud. Oh, What? no. A... Mae'r roof. O, fi'n gysau. Damn it. Ja. Dankeschön. You're in the gulag now. Yeah, Time to come on. redeployment. No, Get yourself sorted. You're up next. I'll use my te. So ni angen just lladd rhywun yn y gulag, yna objective? 1v1, just go lladd nhw. Listen up, soldier. Win Oh, it's here and 1v1. you return to the front line. But if you lose, you're done. Sut ti'n You're up, taflu Yes, soldier. team white, Now go team sort white. this fucker out. R1, rhaid ti gwasgu'r up button i cael e. Kick their ass. Yes, Stand by good for lad. redeployment. Yeah! Iawn, mae dal loot pawb fan hyn os ti'n moyn nôl e. LMG here. Dim i loot fi. I lladd y boys oedd Mark, so... Ti'n gallu UAV? Y gun, Assault rifle here. Sniper rifle here. cael gun fi nôl. Ie, Gyda- Fath i gyd o'n i Mari a dod nôl. Mari a dod nôl. Mae'n really Dwi'n nice neud y shotgun combat mewn fan hyn rwy'n pig o lan. Mae'n meddwl efo ammo wedi. Un hyn. Uh, What is it called? R90. O na, fe'n save fi. O, ble, na, mae trio ni. Dwi'n gweld nhw. Mae lan top. Oh my god, rwy'n absolutely stuck in Ie, mae trio ni. He's o'r Colin, right? Triple kill, maen nhw wedi marw. Sut na ti cael... What? Mae Josh bendant o'n i mor chwarae gêm yma'n lot. God. Smash o'n i da iawn, Josh. Right, Oh god, right. what's this thing? Right, fi'n mynd i'r contract mae Jacob yn ei prynu ti nôl. Yn teimlo fel fi'n chwarae gyda pro. P90! Woo! Get it? Fi'n mynd i dod i nôl ti nawr, Jacob. Bendant yn sydd o blaen. Just Station here. Fi'n dod. Contract updated. New objective Prynu fi identified. nôl. Dod. Gas mask. Mae'n neis i Sorry. dod nôl. Ti'n gallu demando mega gwasg yn bod. A fi roi shields blan o wain os ti angen. O, ti'n cael y seithi? Here. Yeah. Dod. Mae'n arfer to, mae'n cael like, syni All fel supply bolt boxes action. found. Solid work. Mae'r yma. Enemy dropping into the AO. O, maen nhw... Fi'n mynd o Jacob nôl. Sa'n siw ble roedd e. Meddwl roedd e'n... O'n dweud, maen nhw draw fyna falle. Yeah. Hostiles in the area. Oh, they Na i dod o'i ta. Jacob, but I don't know ti. Ai! Damn it! Roedd na dau yn nhw. Good. Na, roedd tri yn nhw. Fi eich gweld un yn yw'n relic ti gael ti, Josh. Rwy'n seithi ffrind fe. O, mae di seithi, mae di flanco fi. Fi di marw. Mae dau yn nhw, fi di rhoi un yn nhw ar y penol. Yeah. Ti'n helicopters. Mae Morgan wedi dweud, Josh, ti'n lot well am chwarae hyn na Rocket League. Oh, days. Beth oedd yma? Enemy took that one, but we'll be back to finish the job. O be, ydi y helicopter yn person yma? Ie, sorry, mae pobl yn gallu gyrru peth. Am y reswm o fi'n credu ddim fel care package.
Hey. Wedyn ni gyd mas. Yeah. Ie, tyd... Dwi'n siŵr sut fi dod mor lwcus heddi. Tactegau yma byth yn gweithio gyda fi, gyda ffrindiau fi. Sorry, fi... Ffocus i a trio llenwi gyda pethau. Fi'n caru Rocket League, ond falle mae bach yn drist fi'n gallu chwarae COD yn oce. A rath ffrind fi jyst dangos hefyd stats nhw yn y gêm nath nhw cochi. Nath un... nath ei cael 5 kill, bydde di gallu chwarae... Maen nhw'n dweud dylai di chwarae gyda nhw bod nhw di ennill. Tegwch fel ti a Jacob yn new. A i fod deg, ni wedi cael top 10 heddi. Fi'n hapus gyda hwnna. Yeah, they're good. Oedd Jacob moyn action o'n i'n meddwl, so gath e bach o action fyna. O'n i jyst yn, pan dwi dal yn canolbwyniau a gyniau peth fel yna, bydd o'n i wedi bod yn edrych mas. Ond nath ni jyst... Roedd e dros fi fel fath o... Game eitha cool hyn on. Ie, fi'n hoffi e. Fi bach yn sad. Fi yn y sianel iawn i gallu... Ti wedi cael transfer, Josh, does dim mynd nôl tan season nesaf. Bod yn deg, bydd bots a Rocket League yn un o well na fi. Ni ydw lladd pobl yna. Ie, ti ydw so like a warm-up. Ie, na, fi'n bod yn out in the game. Draw i ti o wain. Jacob. A ti'n gallu cael fi, boi. My god, Rydyn hwnna just got munched gan a helicopter. Nice. Enemy soldier incoming. My god, dwi'n assist hwnna. Oh, lagged. Ie. Ydyn gyda fi. Mae'r fel warm-up mor hwyl. Iawn. Sia glad i ni'n y kill eto, achos... yr un adeilad trwy'r nos, Jacob. Fi newydd gweld y help i nawr. A fi rhoi ar y glas, so bydda nhw'n fflwt o draw i fe, ond... Adeiladau fyna. My PS header fi yn struggle to that over again. Ond mae'n... I dig, mae'n lago gyda fi eitha tipyn, achos natur y gêm yw e. Iawn, 3, 2, 1. Ti moyn glanio'r y to, Jacob? Mae yna squad yn dod gyda ni. Ni trial eithi nhw. It's not an in-game voice chat. Nice. Oh no, overshot. Almost good Primary thanks. objective is to Wel, kill them fi'n all. siŵr sy'n lladd ni, nath ni neud o bang o. Nath ni cymryd gan, nath ni neud o bang o. Aml, Mae'r boi yma, mae fe bwys fi.
Campo. Mae un wedi cael ei ladd. Ie. Yn reswm mae'n newid... O, Jinx yn falle mae'n newid 2 o'r un gun. Ti'n methu cael 2 o'r un gun, neu? Ti yn gallu pigo lan 2 o'r un, fi'n meddwl, ond... Mae fe'n newid am reswm, ti'n gael fe'n newid. Nice little pistol. Oh, my getting RPG though. Nice. What is that? Dry heat. P90. Huh. Mae gen I P90. Ydy yn werth swap a dry heat. So, mae lliwiau guns yn dangos faint mor dda i nhw. Oh, mae'n... O, rhaid gweld. Mae'n just camoed P90 ydy. Yes. Fel arall. Nice. Did someone come in? A fi. Oh, nice. Good little loot a fi fan hyn. Nice. Hwn. Nid yn oki-doki eto. Dwi'n mynd skill tio chwarae a siarad, achos yn amlwg fi bafyn yn y voice chat. Yeah. Fi ni yn cochi fel y footsteps a stuff, ond... Yeah. Ein oce? O, dyna ni. Mae pawb am shields a stuff. Right, okay, remember. Cofio rhoi'n mlaen o wain as ti gyda dim ond 2 ac yn y 3. Wel, mae'n dwl i dweud fel fi'n yn hofio neud e. Yeah. Mae'n neud y gwahaniaeth. Ooh, Da fi hun painting. Oh my god. Safe zone. Woo! Watch for enemies. Sorry. Oh, Oh my god. Yeah. Oh my god. Right. Right, oh. Right, we're coming to pistols on our raving gothel. Oh my god, mae'n rhaid ti was. Oh god. Team wiped. Oh my god. Oh my god. Nice. Un drive fyna. Ti o'r... Chwarae. You'll be right. I'll fix it. Dwi'n symud ymlaen. Oedd dal yn byw? Mae shields wedi mynd. Fi roi shields fi mlaen a dod i muno gyda ti. Air yma. Rwy'n plant. Teimlo'n da. I'll drive. Desert snake. Friendly UAV overhead. Desert snake. Mae rhywun mae'n comment. Fi newydd activato UAV, so mae hwnna'n gweud le mae pawb y bwys ni. Where is he? Run him over. Mae wedi cael ei ladd, fi'n meddwl. Gyd i gael e. I'm gonna get oh. Skills. Pawb yn gallu gweld ar y map os ti'n gyrru hefyd. Symud draw. None problem. Fy'n enw wain hefyd. Yeah, Shields far. Bit of body armor. oh, body armor, nice. So, sorry, so ble o'n i gynnes. So yeah, os mae'n grey yn common, neu common, gwyrdd yw uncommon, mae fe gyda 2 attachment, na 1 attachment. Glas yw fel 2 attachment. Yw fel epic neu legendary gyda 3 a wedyn yr un neu rhywun like really da. Nice.
Iawn. Mae pawb yn neud. Teriaeth cas newydd ar 3 kills. Go on, Jacob. Nice. It's a Royal Master. Eich eisiau mynd. Ni'n probably angen mynd lan i rhywbeth fel dam ydyn ni. Ie. Meddwl. I dacro mynd am hike back. Lan fan hyn. I'll check round here. Bydd y glas ar y map. Ie. Just yn Elliot y pin glas na. Ti gyda shields, Jacob? Ie. Rwy'n fain cym mynd o wedyn. Credu fi'n llan. Yn edrych tu ôl. Nid yn dod o tu ôl. Ie, mae lag yn eitha drwm yn ei. Ta'n lag achub ni fyna, fi'n meddwl. Nid i de, nid tu ôl. Nid i'r chwith. Ambulances. Ambulansau wedi bod dweud. Ambulance. Got a loadout drop in. O, fain mor bell yw e. O, na, mae'n aflin i di dod. O, Jacob. Gallu goch yn arian ti gyd eto, na i prynu loadout i ni. Yes. Gas is closing. Get to the new O, safe ie. zone. Oh, baller. Balling. Ni prynu loadout, so os chi moyn cael guns o loadouts chi. Ond Gallu loadout cael e. basics ni jyst wedi dechrau. Os di cael y perks yw e. O, ni'n Ooh, LMGs yn Got a loadout drop inbound. ac mae yn yr trophy system. beth yna. Bydd pawb yn gallu gweld loadout ni. Byn nhw'n gallu gweld y mwg yn bach, so os chi moyn perks neu rhywbeth neu newid guns, chi'n gallu neud e nawr, ond does dim rhaid i chi. Dwi'n siŵr os worth ni. Here, guns in eitha basic. Just fel os ti moyn assault rifle eich SMG. Ble ni'n mynd? Dim Fan hyn. clem. Moving up there. Reit, mae Mark wedi mynd. Faint sydd ar ôl? 90, 80... Na, 88 pob person. Cad yn lan fath o block basement. Dyma'r bws sy'n mynd ar gochi Langranog fan hyn, hefyd. Mae sŵn yn y game ddim yn gret, fel mae'n neud efo dda agos. Fi'n gweld tŷ fi mae'n mynd ni. Moving up there. I lot well. Thio? What is that? Awyren. So, hefyd yn y game, mae pobl yn gallu prynu kill streaks, so fel UAV, Yeah. precision airstrike. So, os mae'n dod lan ar y sgrin, just a strike neu precision airstrike incoming, predwch. Flat, beth yw'n hyn? Gyda- Gyda shields, Jacob. Roi mlaen i ti fi rhoi rhai ti. Na, fi'n siŵr, fi'n meddwl fi'n llawn. Os gael triangle i roi nhw mlaen. Ie, ond fi'n meddwl fi'n... O na, na dos gen i ddim. Meddwl fi dan llawn, beth sy'n meddwl bod bwys. Safe ni. Tŷ glas yn ni. Sneb ma. Yw'r peth, cyn i'r gwaith mae gyd yn COD. Good loadout, cael good position, a mae rhywun just yn... Fel yn y dacra, rhywun just yn eistedd mewn cornel. Gyda tŷ nes i, oedd e just yn eistedd mewn cornel ar ben ei hunan. Fi just mynd i gweld y sneb tu fewn y tŷ. Fi'n mynd lawr i'r chwith just to check out cottage back glass. A mae'n rhydd dewch fewn. Fi'n stafell. Mae'n rhaid y beth yn mynd ymlaen o bwys y dam.
I'll check It's fan round hyn here. os chi boen. Mae na ammo a stuff mewn fan hyn hefyd os chi angen. Cal here. Nice. Davin, Mid Cal here. Located a supply box. Secure that position. How many casculated boxes, Jacob? I'm sure. Got lots of LMGs mewn in, bloody hell. Ie, eisiau, yn fi'n ofnus. Don't gyda ti. You can hold the fort, ni, o, don't gyda ni. Fe, ti eisiau fi aros yn y tŷ neu? Don't gyda methu ni. gweld hyn. Oh, nes I like neidio, bod neidio allan o'r canol fi. Contract updated. New A fi y bwys yr Eileen. Objectives updated. Oh, wow, Move to the next Rhaid location. nôl y trydydd a chi'n cael armor satchel y peth, so chi'n gallu cario 8 shield. Nice. Cool. O, so mae'n mwy, mae'n fi ag i na. Un mwy. So wastad dau. 3, ond yeah. So, ond ti'n cael anreg os armor satchel. Ydych chi'n gallu neud y gyda fi ni, os yn gallu neud e. A ti'n chynnu e? Contract complete. All supply boxes located. Gas is closing. Dwi'n meddwl, mae'r adeilad chi mewn nawr yn rili dda, so na i dod i chi. Nice. O, mae na Ni cael- R9 shotgun mewn fan hyn hefyd. Pwys mae'na epic gun yn sandstorm os mae'n eisiau. Na, oedd falle gyda fi. Ie, mae'r bardd gyda fi un. Ysga triongl unwaith mwy, Jake, i roi trydydd shield ti mlaen. Okay. It's ni mewn good position. Os mae fy mynd i'r dam, gwybod sut i cyrraedd y top, so mae'n ffain. Ti yn neud, cos dwi'n wastad yn meddwl bod fi'n gwell cael high ground y gym yma gyda. O ie, reit, fi mynd i damfon drone fi bant. Look pwy sy'n ma. Friendly personal radar overhead. A fi wedi ffit o'r drws. Oh god. Oh no. Sy'n bod? We're already roi'r shield hyn mewn a worst position ever. Methu cael drone fi mas. Fi gallu pigo fel lan? No. Wel, mae hwnna'n wast amser. Drone fi. Losing ground. Ooh, ni dal yma kill. Oops. Ni'n ffain. Fi methu gweld unrhyw beth, mae drone fi bach o waste of time fyna. What was Drone fi oedd hwnna, drone fi. Ydy rhoi y tu fas. Ah. Yn un oce, fi'n meddwl falle bydd ni'n gorfod cerdded lan fan hyn. Mae hwnna bach i weld. Os mae fe'n mynd yr ochr arall, newn ni'n mynd yr ochr arall i'r dam. Dau tîm ar ôl. Nice. Seithio trwy Mr Jacob. Eh? Seithio trwy, o, mae yna fan yn dod. Efo Come lawr. on. Ie, lawr y mynydd. O, na. Nath On- nhw'n just eithio fi, ond nhw'n mam yn dod yn dos. O ie, dyna mam. Yn heimio. Ti'n gallu gyrru a gwnio, seithi. Os ti'n passengers, ti'n gallu. So, oedd yn edrych fel yr erbyn hun, ond mae pobl yn gwybod pobl. O, cluster strike. Your kill streak. I chael seithio'r truck na i dod i add fi, achos da fi RPG a byddai di seithi fe. Diddorol gweld os mae pobl yn hoffi tactics ni'n y game. Yeah. Cyddio.
brawd fi'n casau hwn. Mae fe, i fod yn deg, mae fel T. Jacob, mae moyn mynd â seithi. Iawn, berig da i symud yn fi iawn. Yn un iawn. Iawn am nawr. Wel, be mae'r cilch nesaf wneud nawr mewn 20 eiliad. Oedd hwnna rhywun? O na, oedd hwnna ti. Nice. Mae yna sgwad lan fyna, dod ato ni. So, newn ni just bod yn ofalus. O, really? Gas is closing Oh, in. yeah, we go. Relocating the safe zone. Os ni'n gorfod mynd lawr. So, ni'n fod bach yn exposed yn cerdded. A ni'n mynd am un o'r adeiladau yma. Over there. Let's go. Barod i fynd am whack bach. Ia. Na i fynd yn gynta, ond ddim yn hoffi'r bit ma. Gobeithio y parachute sgyn mynd. Ie, mae yna sgwad arall draw fyna. O, o. A fy'n y lle. Grid marked. Let's move out. Rhoi glas yw ble fi'n mynd. Y sgwad ble o'n i di... O, ie, mae'n A, sgwad dim mynd. yn fyna i be. O, o. Shots arno. Gas is moving. A fi'n gwybod, mae dod o'r... ydi... Lan fyna i'r de o dau deilad coch nes i gweld rhywun. A dwi'n mynd i super lawr o chwith jyst gyda fflwyd. O na, mae rhywun yn seithio o tar yna. Dwi'n guess yn tar pan ti ddim mynd i'r chwith. I'll check round here. Oh, belay that. Mae rhywun late man tour yna. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. To. Ie, mae rhywun na, mae'n squad lan Squad. fel y communication tower. Fi gyda cluster strike, ond dyn nhw ddim ar y top, so fi methu seithi nhw. Ie, mi da. Mae hwn eith cwpl o ffyrdd i dod mewn fan hyn. O, ni yn y canol o. So, just fod yn ofalus, bydd pawb eisiau dod fan hyn. Ie, wel, Os ni wedi dechrau rhedeg nawr, bydd pobl wedi bod yn seithi ni fel i fod yn deg, nath nhw dechrau, ond... Ie. Dwi'n mynd i wneud jars lan fan hyn te. Na rhywun yn y tŷ draw fan hyn, Station mark. Move up. ond... Lot o pobl nawr gyda perks a stuff, so mae heartbeat fi ddim mor gret a ffindio pobl. Fighting's done. The area Oh. is cleared out. Os ti allan, Gas is closing in. a una Relocating the una safe zone. hefyd. Station marked. Move up. No, agos. I aros tan y last second a bydd rhaid ni mynd i'r un o'r tai yma Loadout drop Over there. inbound. Let's go. ac yn... Rwy'n ti allan. Digwydd ti allan. Fi wedi lladd, mae yna dau tu allan, fi wedi lladd un o'n nhw. Mae'n sgwyd ben. Mae lan fyna yn y cabin bach yn y ffenest. Rwy'n melyn. O na, mae fe reit yn un nawr. Llawn fi. 5 are left. Stay sharp out there. Oh, hello. Well, sorry. You've got gas moving in. Boi lan loft fan hyn. Hostiles in the area. Wiped. Nice.
Enemy UAV overhead. Iawn, buy station. Fel mewn, Jacob? Got a vendor here if you need Station supplies. here. Ti'n mae'n gas? O, fi'n cael y sniper o fe. Oh, Jesus. O'r tŵr yna. O, fi ddim yn gallu neud e, Jacob, mae'r gas yn dod. Sorry. Ni'n mynd i gael y symud i'r tŷ glas na, Owain, bach yn risg, ond... Unplugged fan hyn. Very mas, mae cwbl o bobl yn dod lan. That's in like the last possible second. Dweud i fi pryd. Awr os ti'n gallu. Team Mae up. rhywun lan yn y tŵr yna. Let's go. New safe zone Yeah. located. Mae lan ei dymno i gyd. Nice. 2 squads engaged. Go ar y boys. Mae nhw'n mynd i gorfod neidio nawr. Mae nhw'n snipe on y tŵr na. Ble mae nhw? Na i rhoi'r map fi nawr, ond mae nhw an fan hyn. Over there. Let's go. Right, last possible second again, ond byddai ni just hog o'r cilch Over nawr. there. Let's go. Gas is inbound. So, ni dod i'r cilch ola, top 10. Mae'n mynd tan maen nhw'n neidio lawr. Yeah. Sniper. Nhw'n redeg. O, mae rhywun yn y tŷ. O, si cael un yn o. Fi'n panic yn y tîm arall ra. O, nawfed. God. O, effort yn eto. Fideo nawr. Dwi'n gallu gwneud un mwy os mae hwnna yn anffodus. Yeah, just un mwy o'r meddwl di fynd da. Fi'n gobeithio pawb yn hoffi tactic ni. Yn cyrraedd 10. Ni'n cyrraedd 9. Yeah. Fel da beth. Rwy'n redeg i tŷ bach fi fi'n ôl nawr. A dim Fel rod. da beth angen i wneud. Yeah, Cwm oes yn na- Cwm yn lan. Ydw i'n cael problemau gan bod... oherwydd gan bod... lefel fi'n is. Ydw'n cael effaith ar rhywbeth, neu? Unig effaith bydd yn cael yw gyda fel ti'n dweud y loadout. Ti ddim yn gallu creu loadout achos ti heb chwarae. Ond mae fe'n sgil fel i chwarae pobl lefel isa fi, maen nhw'n lladd fi'n syth. Dwi'n teimlo fel, cael eitha lot o shots ar rhywbeth. Nawr maen nhw'n manager lladd fi cyn nhw, anyway. Game diwetha na, gys di 3 kills. Fi'n just i chwarae fe bach wey, a like, o dig, y ffaith bod ti like, o wain heb chwarae, chi'n cael a couple of kills per game yn peth da. God, weithio gyda corref na, it's just mynd off flat out. Beth yw fel, mae just... Ti'n chwarae fe mwy, beth ti'n clywed footsteps a stuff, a wedyn beth ti'n gwybod ble ma nhw a mae'n dod yn fwy hawdd. Sut mae ti am ond, sut mae neges yn dod lan ar y Twitch? Os ti'n mynd ar y Twitch ei hunan, ti'n gallu gadael sylwad. Dyma. O pryd na ti dweud top 10 eto? Fi newydd colli fy'n ath Morgan yn dweud, yn gweud, dynyddio ti fel bait. O'n i ddim, fi'n addo, fi ddim. Ti, Ni. Whoops. Fi fel o'na, Jacob, dwi'n mynd. Bach o problem, dyw XP fi ddim yn mynd lan ar unig beth.
siŵr pan fi'n cael XP. Ie, fi chwarae cwpl o gêm, fi heb lefel lan. Amser yna i dechrau gym yna. Ddim yn rhoi unrhyw XP i fi hyd yn oed. Rwy'n nôl. Mae'r PS4 fi'n synnu fel mae'n mynd mewn hyperdrive. Ie, mae'n fi ddim yn swnio rhy dda. Heddiw, clywed hyn? Ti'n gallu clywed hwnna? Fi wedi ffindio glitch yn peth fi ddim yn cael unrhyw XP o'r gemau. Oh. A ni wedi bod yn un really dda heddi, dod top 10, so fi dylai fod yn cael lot o XP. Yeah. Fi ddim yn quite siŵr pam. Yn weird, rwy'n meddwl mae'n y menu hyn sy'n tax o'r PS4 am ryw reswm. Rwy'n wedi notice o y menu hyn yn lagor am ryw reswm, ond mae'r game ddim yn. Ddim. What? Mae'r menu yn really wael. Jacob, one more time. Candle. Mi cyrraedd top 5 tro ma. Nice. 50 different cymeriadau ti'n gallu cael. Oh yeah, so operators. Fi'n gallu cael nhw. Cymeriad Josh yn hoffi dweud fel, fi'n hoffi lladd pobl yn y rhyfel, ond fi hefyd yn hoffi torri lawr y coed. Diet Aussie. The operator fi. Mae'n digwydd i lot o bobl, 4 gêm, dyn nhw heb cael XP, ond achos ti dal y lefel 1 o wain, a i chwarae fel 4 gêm, dyle ti fod like level a Jacob, dyle chi fod like, dyle Jacob like 25, a dyle ti fod fel 10. Pan fi'n cael XP am hwnna? Oh, weird. Sa'n gallu ffindio fix i fe. Na, sut ti'n check ar XP ti? Wel, 2 ar y controller, mae'n dod lan y summary. 2? So mae'n fi jyst yn gweud 500 XP fi wedi cael. Ond Mae'n just dweud patch notes. dyle ti fod, like... L2. Whoops. Mae'n gweld. Mae gen I total o 0 XP. Mae'n odd. Mae'n dweud match XP 0, challenge bonus 0, contract bonus 500, total 0. O leiaf, mae pobl wedi bod yn rhoi double XP tokens orno, a dyn nhw heb di cyfri, so byddai wedi bod yn grac iawn. Oh. Go on, Jacob. Ydy yn matchmaker neu? Oh, A dyn ni. sorry. Missing. Slightly noise. True. Brau fi cael look fewn i hwnna, fi bach, as fi 15 lefel i ffwrdd o max o lan eto. Nice. Beth di'r max level ar y game hyn? 155, ond os chi'n cyrraedd lefel 55 neu 60, chi wedyn yn gallu mynd lan i 155, ond bob tymor neu every season ar y game, mae fe'n reset o'r rank i nôl i 55. Rwy'n gweld. Oes chi'n bar am hyn? Ydych chi'n bar am hyn? Barod. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Diolch mae'n plan... Jacob. Enemy dropping into the AO. Smashed it. Dyna beth o fi'n dweud, ydych chi'n barod am fyddoi. Ydych chi eisiau glanio rhywle newydd yn y map? Na, nes i jyst glanio, nes i'n neud beth o fod yma.
So rhywun gallu gael o neges na? Enemy dropping into the AO. Ti'n gwybod, ti'n gael comment? Ie, Do, dywai. Taking fire! Check your O, fi torri shields e. Wait, hyn dyn nhw'n gyd. Oh. Definitely. I'm taking fire! Just card ar ôl ei gael. I'm trying no scoop there. You're done warming up. Rwy'n Stand ddim by yn for gweithio. deployment to the war zone. Ti'n gwybod mynd i rhywle gwahanol? Annion ni rhywle gwahanol. Jacob, guess what? Be? Ti'n ei cant dilynwyr ni. Eeeeh. Dyna pam o fi eisiau neud e. O fi eisiau taro'n gloch. Ni wedi bwrw ein gol. Eeeeh. Beth yw, fi dal methu gael o neges o. Dwi'n ddell, ti. Gas is closing on your position. Bit out Suggest of you get moving. Ie, peth sy'n dod lan ar y gwylio, mi ydi hwnna'n dod o Discord. O ie, na, hwnnw'n ar Twitch dyn Discord, ie. Ie, sut ydw i'n ysgrifennu hwnna? Mae'n just free ti'n gwylio ar Twitch. Mae'n ar y ochr dde, ar y wefan. Rwy'n di neidio. Chi wedi? Right. Just nawr. Y glas fi'n gweud eto. Bladeladau. Rhywle gwahanol ar y map i orffen. Ti'n symud lot mwy gyda? Eliminate all targets in the AO. Fi'n meddwl... Elin oedd y ti fyna, Jacob. Nes i ffron syth i ti. Bring it on. Na, joke. Byddai'n neud gwahanol. Byddai'n miso, anyway. O ie. Reit ma. O, dat, ie. O! Lag. Ydy hwnna. O, car 98. Why not? Full action for the win. Assault rifle. O, Uzi. Neith hwnna tro. O, ti'n barod bod o'n Un o'r adeilad ma nawr. Grid mark. Assault Let's rifle move here. out. Yn y Odin mewn fan hyn. O. We've got a sweet loot crate. Chi di ffindio un oren eto hefyd, hwnna yw fel y legendary un. Yn rili dda. Oh, really? Mae'n cael massive gun, sa'n siŵr beth mae hynna, mae'n cael barrel, double barrel things, mags. That's the point. O, hwnna'r un ti moyn, 100 rounds. Yeah. Yr un ti eisiau, achos pan ti mewn like, fi gyda 60, mae cael fel un 100 yn well. Ydy drone well na deployable shield? Os ti'n... Wel, mae'n dibynnu. Fel fi'n hoffi'r drone i gallu gweld ble mae pawb, ond os ti moyn shield ar gyfer y fight. Yeah. Oh, we're deactivated drone, whoops. Mae'n ffain. Carafem spin. Rwy'n stuck mewn adeilad. Efo'r drysau ar gau. A dim Rhaid o ffenest. draw. Oh, the thermal? Oh, that's cool. O draw. Hello. Mae fe tag o'n automatic os ti'n gweld rhywun. Yeah. Na, mae'n fi go. O, fi di ffindio drone. Oh, yes. Oh, mae wedi mynd I ffwrdd. Fi di ffindio thermal yn hefyd. Nice. Da fi. Mae yna dau sight ar gun fi. Oh, toggle height. Gas is moving. Nice. Beth yw pethau coch ar y corn? Os yn nhw i'r pobl most wanted sydd wedi wneud y contract. So maen nhw'n fel enemies. Nhw yw'r enemies.
neud aws fan hyn, a ni mewn sefyllfa eitha da, efallai ni esmyrio Blowtorch. wedyn fel. Os chi moyn fod yn boring, ni mewn really good sefyllfa fan hyn. Ie, Ond os o'n nhw'n gêm ola... Promenades. Have you Os found o'n your nhw... blowtorch light machine gun epic? It's gorgeous. Oh my god, that's a nice gun. If we get, am I getting sandstorm? Okay, shall I swap away our blowtorch? Oh my god, is this a flame? Oh, it's not. Rwy'n meddwl efo like a weird mag ar ochr or with one on flamethrower. Iawn, ydyn ni moyn mynd i... Sandstorm. Os ni wir eisiau mynd i ffindio pobl, mae yna pobl lan fan hyn. Grid marked. Let's move out. Be? Oh, delay that. Fel y pobl sydd gyda coron, maen nhw'n fel... nhw yw'r enemies, a mae bendant 3 yn nhw na. Ei... Chydi mynd yn push lawr. Os o'n i'n chwarae solo, byddai fel yn rhoi claymores lawr fan hyn, a byddai jyst yn eistedd fan hyn am y gêm. Symud i ffordd ag hwn, neu rwy'n symud i ffordd ag hwn. Y deila fyna. Moving up there. Tommy gun. Tommy gun. O, sugar, mae pobl wedi bod ma. Uh-oh. Mae'n y pay crash nawr. Mae yna scrambler. Mae fel little thing on my screen. O, Rwy'n hwnna'n fi, so rwy'n seithi i'r peth. a fi'n mynd i danfon Mr Drone fi mas nawr. Friendly personal radar overhead. Nice. So pam nhw'n troi lan yn goch, meddwl... Mae yna 3 yn yr adeilad ma. Aha. Draw fyna. O, mae rhywun yn mynd i dod i wneud recon fan hyn. Grid marked. Let's move out. Recon. So mae yna bocs newydd yn Ie. ddangos. Mae O, ie. rhywun yn mynd i dod. Rwy'n hyn yn y peth rwy'n trio seithi. Ie, so mae hwnna'n meddwl bydd rhywun, bydd tîm bach yn dod draw i cwblhau e, Oh. yr contracts. Contact. Tommy gun. Yeah, mae yn edrych fel bath o Tommy gun, Morgan. Friendly loadout drop Mae on yna the mwy o... way. Sut fi'n dweud wrth i bod am yn fan'na? Gwysgu Allwn unwaith. Gas is inbound. Marking new safe zone. Mae yna farm. Ci clywed fi. Yeah. Fi. Mae'n i cico fi mas, fi'n meddwl, sori. Chi'n mi fod ar ben eich hunan. Oh na. Mae'n lago gyda fi. Mae'r A byddai methu byd yn ôl mewn. cymeriad ti yn edrych... Oh, remember mae wedi cico fi mas hefyd. Cico. Rwy'n methu sefyll O, lan. beth newydd? Ie, Newydd fi jyst i gael ei kicked allan. Ah, sad. O, a ddi timed out. Methu gorffen ar hwnna. Fi wedi neud un mwy. Sa'n gorffen ar hwnna. Get kicked out. Fi jyst yn gweld cymeriad fi nawr. O, na, interest. Yn ni dal mewn squad? Yeah. Nice. O, Jacob. Rwy'n cymeriad Get ti'n in. edrych tipyn bach fel Ryan Reynolds.
Off you Wyatt. Off you operator fi. Yeah. Nice. Ah, sad. Really cael good guns then. Gwybod, a hwnna beth sy'n really rhwystredig yw chi'n... Oedd y dechrau yna'n dda, nes ni ddim gweld unrhyw un, lot o arian, a... wedyn, boom, Yeah. cael ein cico ma. Ond, go again. Oh. Fi ddim moyn gorffen, fi moyn gorffen yn top 10 eto. PS Plus games mis yma. Fi'n actually fan o'n nhw. Yeah. Yn erbyn y grain. Hwn yn y peth, rwy'n caru City Skylines. Or rwy'n Ti'n caru... so, Rwy'n caru ar cyfrifiadur. fi mynd i cael hwnna, fi'n mynd i gorfod delay the Sims, fi'n meddwl, a fi'n caru'r Sims, ond... Problem ffa'n... Check your gear and weapons. Planes are making ready for Rwy'n caru yn City Skylines, ond... Sa'n gallu... Start warming up. Stand by for deployment to the war I can't zone. imagine it ar PS4, efo controller. Ble ni moyn mynd trwy? O! Action i gorffen, boys. Clywed action, newn i'r ysbyty. Deilad oren. Bosib, falle newn ni gyd arw'n syth, neu Gas is closing on your position. bydd yn Suggest you get epic moving. finale os ni'n mynd fyna. Yn yr ysbyty, mae'n adeilad eitha mawr. Yeah. Os chi'n planio ar y to, a very, very high chance bydd na enemy fyna hefyd. Just to roi rybydd. Os chi'n ddim moyn glanio ar y to a mynd i'r bottom floors gwf, ond hwn yn lle eitha boblogaidd i bobl fynd. 3, 2, 1, mynd. Uh-oh. Alright lads, let's get it done. O, fi ddim yn hoffi ble dwi. Fi ar yn submachine gun. Sa'n meddwl mae'n neb all ar y to. I ti allan y blan, ti'n methu gweld gwn. O, ti bwys fi, Jacob? Bounty eliminator. Objective is to eliminate the bounty Oh. target. What was Assault that? rifle here. O, ti di pigolan contract sy'n meddwl Oh. mae'n dangos ble mae'r enemy. So, Dang gun. You doing good? ydyn, pan ni'n ffindio guns am y finale, newn ni mynd i trac o'n y lawr. Os ti'n gen i unrhyw fath o gun. Fi di pino cwpl i ti ar y map. Fi'n dod rhwng y cornel y wain. Oh, sorry. Fi'n cyfathrebu bach y well gym ma. Ffindio gun, Jacob. Mae'n light rate running. Where's that? Oh, Cael ti, e. sheet lightning thermal silenced AR. O, nice find. Oh, it's gold. Gold. Di pawb gyda gun, fath.
Yeah. A mae munud ar ôl ar y bounty. Ddim moyn dechrau mynd draw da. Surprise at neb arall glanio fan hyn. Yeah. Ti'n rwy'n angen arm yn like any pedlos blaen. A fi... Iawn, diolch boi. Beth i. Ydych chi ti all yn yr ysbeid neu lan ar y to? Chi lan ar y to? Fi ar y to ma. Grid marked. Let's move out. Rwy'n ar y llawr gwylod. Na i dod i ti, Jacob. Na ni wedyn sio draw fan hyn. I'll check round here. Dod i ti, Jacob. O. Da'n digon. He's been injured Stay too. quiet, we lost the target. O na, fi gyda digon, sorry. Sorry, boi. Ie, chi boi mynd at y oren? Mae'r bounty Go wedi hunt some fire people. Yeah, mae'n fine. We'll go hunt some enemies. Ble mae'r grisiau? Den ôl y wain. Rwy'n gallu Exit clywed fan hyn. box rhywle. A ti... Mae'n ar ben y little to hyn. O ie, mae'n anodd ffindio. Oh no, buy station. Oh no, mae'r box lan y to. So close yet so far. Carle. Oh, actually. Oh, ammo box. Mae eisiau gymaint o arm yn methu cyd o lan yn $1,200. Body armor here. Bych mynd i na, mae fe'n mynd i bod rhywle boes fel port, nag yw e. Na, falle mwy ger afon. Si. Bach o chill. Fi'n mynd i fynd i'r tor adeilad yma ni mewn. I'll check round here. Os ni'n ffyn pobl. Go for a little scout. LMG here. Assault rifle here. Assault rifle here. Enemies in the area. Disregard last. Y to ma nawr. Moving up there. Mae ti'n marw? Na, fi ar y to ma. Ie, mae ti'n neud i bawd to arall. Oh yes, thermal silenced gun. Nice. Nid eisiau neud. Wel, dyn ni symud mwy tuag adael fyna. So Ie. chi'n marc o'r map eto. I've got a map a L1. I edrych yn y cyfeiriad ti mae'n mynd a L1. Fi'n gwasgu Allwn. Dwi'n mynd. Up button. O ie, o fi'n edrych ar y micro map o. Yes, fel Friendly draw loadout fyna. drop on the way. Enemies in the area. Disregard So last. bwys y parc.
Got a vendor here. I'm sure I'll search on map the cam on it, but no, these are Gas is going. closing in. I'm Relocating the Yeah, safe cancel zone. that. Especially some report. Field just issue dead a nice silence. report. Field upgrade. 50 hyn. Field upgrade. Mae'n neud ti so dead silence yw bod ti'n mynd sŵn pan ti'n yfed. Ah. Dim yfed, cerdded, yfed. Target spotted. Weld o lawr. Wyt ti just equip fe? Pan ti'n pigo fe lan, fel sgwar, ti'n gwesgu L1 yn R1, ond byddai'n cadw tan bod ti fel Yeah. anen flanco rhywun. Nhw'n gallu clywed y... Ie, mae'n helpu ti gyflymach am bach hefyd. Mewn banc hefyd. A dweud ble mae'r cylch fan mynd i fynd. Oops. You've got gas moving in. Ond oce am nawr. Oh, fuck off. We're in the safe zone. Watch your enemy. Beth yw beth chi'n meddwl am Warzone te? Quite good. Yeah, I mean, Yeah. Wel, y peth yw, dim ond pedwar neu 3 bydd yn gallu chwarae y tro, ond fel os mae mwy eisiau chwarae, gallwn ni wneud 2 sgwad o 3 neu 2 sgwad o 4. Just wneud 2 chat gwahanol ar y Discord. Oes na duos yn y game hyn? Oes dim eto, ond na'r un dwi wir eisiau duos. Yeah. Roedd rwy'n used i chwarae PUBG ar y cyfriadur. Oh. Rwy'n just wedi mynd mewn i'r adeilad yna. Wel, Enemies in the area. Ti'n gael eich fel mae Jacob yn am scout fach. Yeah, because of lockdown, so nes i'n meddwl, the cymryd mantlais o Dory Festival, drefyn hyn. A bod meddwl ma. A funny. Ti'n cael y carnival fyna? Ar hyn o bryd, strydoedd yn wag. Yw'r bit arall o Warzone, chi'n gallu chwarae am oesoedd oedd yn gweld unrhyw un. O, mae rhywun ar y roof. Contact. O, cool. O, mae'n i pas awr. Enemies in the area. Mae'n lawr ffôn ar y Ble? roof nawr. Yw'r un dim anas Jacob gweld. Yeah. Yeah, ddim cael fel gilis. Yeah. Dim ond eddo, nes i'n meddwl. Nawr mae pobl yn yr ysbyty. Oh. Yn dal ar roof yna. Rich bon o fath. Ble mae pawb? Ni symud fewn bach. Fi'n meddwl mae Jacob yn iawn mewn i fynd mwy downtown port. Warrior. Come on. Mae flame ar awr. Is she jewelry in that? Let's go.
Bydd coen, bydd gwell gwneud sniper yn y please. Nes i drop boi'n y guns fi fan hyn. Fe gun, os ti eisiau fe. Bydd hwnna to. Yeah. Enemies in the area! Gas is inbound. Marking Oh new shit, safe oh my zone. god. Oh, that's dead yna. Mae'n fel 56. Ie, gyda'r satchel hefyd, so fi wedi pigo lan 8. So, beth mae gen ti? Just lan fan hyn, Jacob. Fyna. Y tro ti. Ie, lan fyna. Major lan. Assault rifle here. Ble mae pen? Enemies in the area! Joe ar y building coch. O, mae wedi neud i lawr. Friendly UAV overhead. Sy'n meddwl da fi digon arian i prynu UAVs i weld ble mae pobl. Nice. So, cwpl o bobl yn agos. Oh! Wrong button again. Oh god. Oh good, just Gas is didn't inbound. drop damage ar y game hyn ydi e? Parachute ti'n dod allan os ti'n neud y ban. Ei na, mwy. Beth fel? Wel, rwy jyst wedi cwympo o'r adeilad. Ac rwy'n... Os bydde ddim yn rhy uchel, mae'r tîm yn cael unrhyw fall damage, ond mae'r game yn gallu fod yn odd am hwnna. Ie. No. Na, mae'n seiti ni. Seiti achau ni. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Uh-oh. Literally, right fanna. Ar pen ni. Gael e, oh my god. Be advised. Enemy Oh, team fi'n is cael fy taking your hynta. location. Pan ti? Mae jyst yn neud ar hap. Ti'n neud yn dod ddo. El, dibynnu falle deithdw, mae'n dibynnu pa tîm chi'n chwarae'n erbyn. Mae'n dill yn y tôn efo. Mae'r meter ban a'n dweud threats. Os mae'n melyn, maen nhw'n eitha bech i ffwrdd. Oren, maen nhw'n really agos y coch, maen nhw ar top o ni. A nhw gallu gweld be nhw ni gyd yn. Just fi, ond bydd yn cilch melyn. Gwyd ar y dacra, y cilch melyn yn dangos ble o'n na be bydd yn dod ar sgrin nhw. Fwy agos maen nhw'n dod, mwy precise maen nhw'n i fod. Mae a bunch nhw lawr o stryd. Nhw'n cael gunfight efo rhywun arall. Awn ni ymuno? Ti gyda sniper, cael y crack. Oh, mae silent sniper fan hyn. Cael gwrdd o. Crimson O, or ie, fi'n gallu gwrdd o. Owain gyda'r kill so far. Oh my god. Beth o'na? Wow, mae'n tîm gyda! Oce, mae'n y tîm ar y roof reit fyna. Nes i gael RPG. Let's get you fixed up. Net fi ffwrdd. A wedyn o'na dyn tu ôl yn machine gun. Mae'n mynd i'n dod lan. Ble oedd e? Fan hyn. Ar y torch ôl. Oh, yr un coch. Ddim reit ar y gornel, ond ni'n gwybod ni fan hyn. O ie, wrth gwrs bod nhw, gwrs ti'n gael y peth yma. Gas is moving in. New safe zone Pwy located. ti agor o drws? Oh! Setting Claymore! Mae ti'n Yn dod lan. RPG treatment. Dwi wedi rhoi claymore lawr. Dyna beth ti'n cael bwy o bach yn trio cael fi gyda RPG. Wyt ti dod lan y grisiau? Ie, nes i neidio lawr tu ôl e. O na, mae rhywun lawr gweud o'r grisiau. O wedi lladd fi. O na.
That might be though, really, I'll be blunt, but then you might be though, that just hours. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight Dod for o a lawr chance to Jacob yn y redeploy. gwlag. Basically, I've been... It's from pretty now, so I'll have to do that to just now to come down. Oh my god. No, I don't want to put that Gas is Sending inbound. Claymore! down. What in the world? Yw coch pethau hynna? The enemy lost track of you. You're safe. Hey. Y gwlag Jacob. Gall i prynu ti nôl. Teammate has been cleared Yes. for Ydy redeployment. na, Hey. Os ti'n gallu dyn ôl i'r deila ni, mae... Oh my. Oh god. Ar y... Oh, ar y to. o ie, ti'n gallu gweld rhywun gynnau yn syth yn siarad. Over there. Let's go. Hefyd. Bar i fynd? Yeah. Fi'n mynd i fynd gynta. That's Jacob. O, ffordd. Fi stuck yn y deilad. Go away. Oh, no! Ah, they dod. We're ruining glanio drwy Gas is inbound. Marking new safe Ddim zone. mor agos. hwnna. Y ti ddim Rhedeg yn syth. Rhedeg yn syth. Diolch. Beth sy'n gweld e? Gyda gas mask. Gynnau. Ti gyda shit, da fan hyn. Jacob, ti roi mlaen. Bit of body armor here. So, ie, mae gen i un gwn decent. O, ni ddim redig eto. Oops. Fan hyn, Jacob. Guns fan hyn i Assault ti. rifle here. Have a shield. A der fan hyn. Mae shield. Ammo, Jacob. Mid-cal here. Neu ni mynd gyda'r gas i'r lad fan hyn. Over there. Ei fynd, Let's go. Jacob. Gas yn dod eto. Mae fe? Ie, mi'n dod. Gas is inbound. Gas, gas. Get to the safe zone! Back i'r draw fan hyn, actually. Location marked. Move up. Ammo peth fan hyn hefyd. Enemy UAV overhead. Anybody need this? Ych mae'n neud yn enw deilad yma. Yeah. Gylan ammo ti an yn y wain hefyd, fi di pinno fe i ti. RPG os mae'n Ah, eisiau. lush, diolch. A just dod i'r cornel y building ma. Move it up there. Yes. Marking new safe zone. Awn. There are 24 Yr end game yma yw Kill 'em all. bydd pobl ar y tours a stuff, so mae fe just bach o look yw e hefyd. Mae fynd Grid mark. Dwi'n Get lleihau outside. mwy. Sorry. Misclick. i fynd i'r cilch fan hyn, so bydd ni annym yn i'r adeilad fyna. Yeah. Look a wedyn. Pobl ar y to lan fyna. A barod i fynd? Yeah.
Gas moving in. Jyst yn cyfro'r ochr os fi'n gallu. Get to the safe zone. Lle fi pobl mewn na, so jyst bod yn ofalus. Oh, Jacob. Setting Claymore. Mas. Setting Claymore. Beth yw'r peth? A bydd y squad mewn ma. Contact. Uh-oh. Contact. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Revive o'n yn seithlu. A gyda fi. Mae'n cael un yn nhw. Mae'n ar. Sy'n gofyn nawr. 25. Dim top bed. You lost the momentum. Bydd eto yn dig. Dim yn ffôl, dim yn ffôl. Rhaid i roi, nes i'n hofio da fi Claymores, a nes i ddim rhoi nhw lawr pan nes i mewn. A mae'n rwy'n rhoi nhw yn Ie, dyna beth. Dwi'n meddwl mae angen i ni dod yn fwy gyfarwydd gyda dipio bach yn mwyn gwell na, dim yn ffôl. Mae'n fe i gweud fel, i fod deg a teg, o'n i'n gweud, i cyd i cyd o'n fi rwynt ma. Kills each. Dim pwynt though on kills. A ma... Peth yw, chi'n dod yn arfer i fe, a bydd mwy o tactics o stuff, bydd e'n dod yn fwy hawdd. So, na, nes i wynhau heno, good effort. Yeah, but really good. Ie, nes i mwynhau. Gobeithio mae pawb yn meddwl bod tactics ni'n oce, a dim yn meddwl bod ni'n eistedd mewn corneli gormod. Yeah. Mae angen i ti wneud e, mae'n ei grig yn dechrau, otherwise, well, it's impossible. Just llawn, mae'n cymryd mor hir i lywyd o'r game. Ie, a fel i gweud, dyn oed fel ei siarad Jacob ti, ond os chi ar-lein un diwrnod arall, a chi jyst bo'n ymarfer, na i craco dod wedyn, a cael go. And right, nice boys, na'n da. Yeah, but Ta, really os ar good. i gweud unrhyw beth i orffen y stream, neu... Yeah, just diolch am gwylio pawb. Ac diolch fawr. gweld ti yn y stream nesaf. Cheerio, Oh, da pawb. As a... Da.